Titet. Mimi. Sing sautina menyenawake. Titet. Mungkin nyai gelur-gelur. Super tawang beli repot, barang nyai repot. Sajan ngati beli ini. Sel repot sena ditakunin, sena diganggu. Anggo genut tuh beli. Bat-bat tali. Anggo nyewet bawangnya ini. Mimi. Bawang yangin lagi jete. Bangke kurunane nyela kerjangkutin di petang nih. Akar ngin nyai. Subuh-subuhnya kan. Ada semuanya sebelum mau payah segede. Subuh beres beli. Darang nasi ini di petang kebe. Yang lakar pesu malu nah. Apa sih halnya pesu? Gagane peragam meling sergen cara gangsing. Lakar beli baju beli. Ajak celanu. Tong nyai. Pemborosan gati nyai. Maribi kata nyai beli tas liu gati. Jadi baju beli nyai gitu. Makejang lo beli duk-dukan cuma. Mana sih gati nyai? Tapi baju yang ini sebab buuk gati beli. Adinda koncereng jegek bulan meketek-ketegan. Yang tadi bahan kebutuhan primer malu penuhi. Malah kebutuhan sekunder. Apa madan gitu? Kini sebenarnya sing tamat SD. Kebutuhan primer tuh kebutuhan pangan. Nawang pangan. Sing? Pangan tuh makanan. Bahas beli malu. Ada ben bede bahas itu. Yang subur agak ngidang beli bahas. Ada pes lebih maren akim beli baju, beli pakaian. Pakaian tuh kebutuhan sekunder tuh dari durinan. Sing gitu beli. Kini beli. Sumpama yang raga sing lah baju aja sing lah bahas. Apa nih lakar beli malu li? Bahas. Yang cari yang baju beli malu. Pakaian kan kebutuhan utama. Yang bahas nomor 2. Adi budang badingan nyai. Mau baju nih makan. Adi membalik beli sih ngerti. Raga harus beli pakaian malu. Mari itu kan beli bahas. Jep tambah ngelengahan nyai. Kengker saya maksudnya ini. Maksudnya ini beli bagus mekeplug. Sekondan beli bahas. Raga harus nyaluk baju malu, nyaluk celana. Beli lah kerjuari melalung, beli bahas. Yang kan beli melalung, beli bahas. Makanya beli pakaian malu, apa ngadu selalu beli bahas. Jadi kebutuhan primer itu adalah pakaian. Duh, ada barang lengah oke. Kian subir lagi ngelah pakaian, ngidang lagi menggai, ngidang lagi memburu. Coba ya sing lah pakaian, lah kerjuari beli menggai melalung. Pokoknya beli baju malu, mari beli bahas. Awaknya lengah ukurannya lengah nih.